Шубашкарды Амазоне бизнес-центрда праски вити расщедова 9 летада чвашхалы художниген курави ушелже. Паллы үнерже эжесене тінже білет. Тыванхалық сывви юррибе. Вырысень авангардла поэзиебе хавхаланса ишлеген сыры стыбере шулзерен шане картины зембе савындарать. Куравы юбауихень сакырмежы чень быре. Праскеветте авану ихенде сагруинчи чедылдараган нищан вадылме шамрык чунлы юнерше. Куравра ялгышса драган гучлы яшкерім дилай булныне шаплалнандырмаладыр. Унын ішісем пуштарын ізіне калаштарашы, шухышлаттарашы, тіліндереше, пірзымақпа лопках вармашы. Художник варахыне журатса үстерне халығын тінде көрімебе культуру буянлығын женделенет. Шағына выртынлық сен вәшсір херсірдендене шалдан шала ерце керет. Ырмиганми ішлеттерет, хват парать. Бұл азайлет қойын бұрнысыне, қойын шамрықлықне, чываш совизіне құса, хевелде шунны бұл, әбіде полны бұл, юратны да бұл. Сынақта шау сау басиқындарны, Иртня эмерхи серебряный век поэзиясыне азайлзе азайн совизембе үгердіксем туны мана биде келефет. Onun tada numayızем хевел духаш поэзиясембе биде вайлы иллюстрациязем бор. Виталий Петрович адялыхне кушүлбе азайлет. Варша десен бурныче пылдажу булман. Андях ширип комылла амышы, ывылне пермай санын шин булмалла дени пулас үнерже шанжык паны. Хали бирін хушыра шыршер художник манран лайхра хюгерет. Тесене манран самай шиветчерех туять. Шабах мэншень Парижа, Берлина, Барселонына, Кипра мана ихравлаща. Шапла ыйдулардать сыросты пурин умнеде. Хыех хуравлать. Hep hal разные бег Америка, Испания, Франция, художник Сэмбабрле, хам выставка баганчне, hep храмас, hep хама узенжен айван тизер жутламас. Мы здесен, hep узембабрле сенжух, hep телаях, hep тегунадма бле, манхалхында. Сирек тартмалы бур. Мы здесь халық культуры поэзияне катарцан волшавдере хой немалышке. Хой культуры соня. Варау заман жнетелен забгаш. Шагымбек халықта бури варатиш. Варнардар генде журалса үсіне үнерше, ебе иртнелехе юлны халыға үгередіп дейд. Шапланде, чываш ялхулынде паян, тухя хушпулы хере арыма уяврагына гурма булать. Ела ерге де самана бәбірле ылмашынать. Хайлав зенде сынарзем праски витте хиденне вахытран. Иртне әмірде халықсын сыбатне балыртнебе хақлы давесем искусствышын. Инжетрек дартны жүхне, чываш халықне сынарланы бе кызықлы. Он ижезем чываш тымаре зембещигін задыраща, чываш история бе, ол хыне-хыях ген заморла духашы болмала шамбек. Мен жіндесен күнбек картинзіне үгерме нистада немле академии реде, орх тинжереде веретме бұлдараймашы. Күнбек картины үгерме бұлдара сізден чываш ялінже шуралза шедмеле болны бол жинын. Манжын райын дегалі художник болма времени бірге, волчун адаланать. Калбыр баянис тоже, что гышын шадери шымылын калажать. Бара еп үттішін талантизіне, үттішін зенжен маларақ курма бұлдарап. Манчун кетне уна, еп ұнланма дидна ковыртақ. Мен здесін еп бірензе хама хадірлені. Шамбада манжын бұл шавдері пызықтелен. Мен здесін хамран лайық шынна курны бұл. Sana püzükладать, sana üstelik. Es savunma öğrenyen, es çelinme öğrenyen. Куравба балашсан біріне зілсен иртнеліхе, куленхи савынычы хуйхи елдах күшімне дұқсадырать. Праскеветтен картинызем юрланашы де. Халық юрезен илеме бет арнышне ыдыраймазыр, вол хойын сынардынжіне асран гаймисовы зембе ноттызыне дегірдет. Шамна гурахтыр Руслан Соловьев хойын дива ушканебе юрлаган тиваш халық юрезем, унын үгердігі зембе каламаш үкшура жолы болжеш. Ахалденмар Руслан хурын жолши ятпағыларын альбомне праски витти хайлавы бейлемлетне.
чуваш энергии, чуваш вые корн задрать, чуваш патерлихи, чуваш чонлихи, чуваш пиде талантлы халық полныне пілдер задрать. Ол пирн лидер, творчество шинезе хошинже тезе шутлап ялав. Вот, мен жіндезен өмбек шинзам полный бе, ыты земде малала торжат бар. Вот, шамбар крахизем, тада шамбар крахизем. Вот, шамбада пере унгышным кайма шымыл рахтеме болады. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Андрей Шоклев.